KAAC Autonomous Council Secretariat along Special Sessions kangni pon. Bini therepon ni phai koi rake thomar ni ada por phai keba por pen KAAC Autonomous Council Secretariat along KAAC Council Budget Session mate Special Sessions kapedo pon. Labang Association along KAAC arlo kapaching thurjia phan KAAC Autonomous Council aphan amit hanga jakong pen sai kidu an ke claim ke dam pon longjia phan KAAC Autonomous Council Ami thanga jakong aputhak KAAC Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen lamthe pangdak pon. An parta sessions tangdat pen pherangke tumang no sitami mission pherangke saihem jasimet DPCKA lapen DPC atuma saihem kikim kerang ponjia puthak sitami pini pherangke thing no ningji pon. Divupen Rajiv Rong pi report KAAC Daily News. Chairman of the House, respected all honorable member of this House. First of all, I would like to thank honorable Speaker for giving this opportunity. Honorable Chairman, sir, and honorable members of this House. At the very outset, before focusing the budget of interested subject for the financial year 2023, may I take this privilege to welcome the honorable Chairman and all members of this special session. Honorable Chairman, sir, on March 16, eager down with the KAAC and without the hope of expansion of development and of the promise of a future that embraces of every one, I stand before you all humility proudly stated our most popular and admired leaders and dynamic and energetic Honorable Chief Minister Dr. Himanta Sharma, Emperor of the KAAC Autonomous Council KAAC, locate and distribute the SOPD fund to the entrusted department under the administrative control of KAAC as per our need from the financial year 2023, for which a special session of KAAC is invited. The KAAC has passed the budget estimate of entrusted departments for the financial year 2022-23 in the Council 242 session on 25th February 2022. Honorable Chairman, sir, in the budget session of the Assam Assembly, which has been commenced from March 14, 2022, announced the budget provisions and allocation under the establishment expenditure under an SOP as soon in Grant number 76. Budget provision for 2022-23 under SOPD of the establishment expenditure and CSS. Details of fund provision, state fund. SOPD is the consolidated from for entrusted department 373 crores. Special grant to the KAAC under head of account 2225 100 crores. KAAC election under head of account 2225 20 crores. Agri sketch share
15 crores. Total A state fund excluding establishment expenditure. B. Centrally sponsored scheme construction Karbivon at New Delhi under CSS 10 crores. Armored Education Project under CSS 64 crores. PMKSY object perfect money under CSS 12 crores 50 lakhs. Total centrally sponsored scheme 86 crore 80 lakhs. The establishment expenditure salary 80 crores 66 lakhs 79. Non-salary 34 crores 56 lakhs 8.91. Total salary plus establishment expenditure 1,015 crores 2,29,000 plus 70,000. Total grant ABC 1,074 crores 709.700. A. 1. I allocating rupees 450 lakhs SOPD fund for Land Revenue Department survey, out of which rupees 232 lakhs annually to Sarkari Gambura at the rate of 3,000 per month. I am allocating rupees 170 lakhs SOPD fund SCIA towards one Kargil well for rupees 1 crore and Kargil Lametamai for rupees 20 lakhs and GIA towards annual festival to indigenous tribe of Karbianglong, Garo community, Mantai speaking community, Koki community, Bodo community, Dimasa community, Tiwa community, Rengmanada community at rupees 10 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 5 lakhs, 3 lakhs respectively. I am allocating rupees 155 lakhs SOPD fund for Public Works Department, out of which 26 constancy are marked for Constancy Development Fund, 26 Constancy MEC Constancy at the rate of 1 crore to its elected members. গোটেইখিনি এলোকেশ্যন আছে, এগ্ৰিকালচাৰ কিমান আছে, ছয় কনজাৰ্ভেশ্যন ইভেন হাজবেণ্ডি গোটেইখিনি ইয়াত ডিটেইলছ আছে। টোটেল আমি 35 ইয়াত ব্ৰেকআপ কৰা আছে, এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে। Last but not least, the pursuing report of the officers and staff finance budget department of KAAC, which took part in preparation of this budget within a short time in the university. Appreciated. I personally look forward in your kind anticipation. Thank you to all members of this association. সেই দুটা প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰণে 1 কোটি বিল্ডিঙত বনোৱা হৈছে, কিন্তু আপোনালোকে কৈছে আমি নিজে বনাম বুলি কৈছে, ৰিপৰ্টাৰবিলাক নিজে বনাম বুলি কৈছে। এইটো আমি টাচ কৰা নাই। আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰিছে আমি এতিয়াও বনাব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকে হোৱাৰ পিছতহে টকাটো পাব। বা ৰানিং বিল যদি আপুনি বিচাৰে যে 50% বনোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকে ৰানিং বিল পাব। গতিকে আপোনালোকে কামটো আৰম্ভ কৰক এনি টাইম। আপোনালোকে কাৰণে ৰিপৰ্টাৰ যিটো প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰণে আৰু কাৰ্বি আংলং প্ৰেছ ক্লাবৰ কাৰণে টকা বাজেটত পোৱা আছে। প্ৰেছ ক্লাব এটা হ'ব লাগে, এইটো আপুনিও অলপ আমাক সেইটো হ'লে ভাল যে আপোনালোকে আলোচনা কৰক যে কাৰ্বি আংলং প্ৰেছ ক্লাব আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেছ ক্লাব যাতে আপোনালোকে আলোচনা কৰি যাতে আলোচনাৰ মাজত আলাপ আলোচনাৰ মাজতে সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগে, যাতে একেই মানুহ একেই বাহিন্দা মানুহ কাৰ্বি আংলঙৰ মানুহ যাতে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰিপৰ্টাৰ ইয়াৰ স্থানীয় ৰিপৰ্টাৰবিলাক আছে। গতিকে আপোনালোকে যে
একেলগে হৈ একেলগে যিটো দিফাং নহয় যাতে আগৰ নিচিনা KCS দুটা তিনিটা হয় কাৰ্বি ফেষ্টিভেলত যাতে মোৰ দিনতে এটা ফেষ্টিভেল হ'ব লাগে বুলি বাৰে বাৰে আলোচনা কৰাৰ পিছত যে তাৰা লাংচৰ কাৰ্বি পিপুলতে এটা ফেষ্টিভেল হৈছে ঠিক তেনেধৰণৰ কাৰ্বি আংলং প্ৰেছ ক্লাব আৰু কাৰ্বি আংলং প্ৰেছ ক্লাব এই দুটাও এটা হ'ব লাগে তাৰ আৰু স্যাৰ কাৰণে মাটিটো এতিয়ালৈকে মাটি আপোনালোকে আছে কিন্তু সেটেল কৰি দিয়া নাই কৰি দিম এইটোতো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নাই ৰেভিনিউ ইয়াতে আছে চিন্তা কৰিব